aku sudah kumpul karya channel toka ada ke sing oluk ke dona orang dia dongku nonom ngolehkan dia apa idagin yom yom video ro mesti apa katla itu ka ada ke like puna mispanyok share puna mispanyok ada ke wok channel toka sapa anu ko dia dozi dia like konna yes
Iya bang.